Jingdar sari le minit somli panga ni to hi kan nau te hi an lamu tui khop maya anan thodeu sang sanga dar kwa vela chaukan eyanga te chuan so lai son so kan SU leader kimte chu mi zong zong tho man lo tho ni phone lo bi nger to mai ti hian kan hanin siam velanga in singsanga chauka lampo online ready lova aman ho thlang lo so in eyanga in kal mai don lom antia lamuro se antia so vai nu la ho po kal lamuro robot mutu yam ni gan phai veng ngenom kha robot ka zot to che ka thei ngil je la bong kon sau bong kon sau ti chu an fel thin tlang pui tro so lai son si phir veng hlun chu ni kher lo tro veng hlun mo ani so student union leader jing kan ho tu pa ber kan vice president in college kalphunga hian college student union leader hi ex officio president a chuan principal hin ni thina ma se no pangina an thana chuan vice president hi alalber ania principal chu ex officio president ania zara so kan SU leader kan ho tu pa ber ani chu kan RPA hi GS ania ani po hi president le o vice le GS hi SU leader chon a top leader ania abak te pon lal em feka an combination atha a chuwang chuan tuntuma kan jin hi kan soinon lenga nu le patenin lo thlet turin Aizawl North College sa final year zirlai ho ati thaber ber department tina topper pani mi pale meichia thlan chuan ni SU leader pali in an roi boka ke zirti tu in kan kai roi boka ti chuan an discipline tha ema an kan cham chung hian eng ma har san na kan nei lowani hei helaya Mizoram House thok then khat pon an lo soi chu in now da chu an fel hle mai zana beng cheng le rui boi le ka tiang re reng khan tu man om si lowa an tia ngoi te u kan college kan mi chhon vor kan to par ho an nia an nung sang hi chu du thu samani kan tia lo ni tak chu tia hei then khat chuan lu po hi an la tilang thei lo ni an leim Kolkata kho puilum lu tuka hian AC room kan ria ka ti chuan votan te blanket hian in tuam hlom tlat mai mo boi ipu mo na hena ka thon le don ne video hi tia khan lak vel mai te hi an mani chan an tho phang mel deuh hi an du chi alowa ma se thave ve kania le ti hian college lama le nu le pa grupa ka thon don ani